Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba okwisa ebyengera n'emirembe eri w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni ku lw'olulyo ni ku mikwano gye ni ku abonabona ab'okumugoberera mu bulungi okutuusa olunaku lw'enkomerero. Olunaku lwa leero mu kaseera kano biidhinillahi subhanahu wa ta'ala enda kweidusa ku mirathil hamd, okusikisa enda. Enda n'omuntu okuba nga omukyala iba afiire yamuleka nga ali mwenda. Omukyala ibawe bwafa nga ali mwenda yatukoba nti waladul mar'a almutawaffa anhu fi batniha wa huwa yarithu aw yahjab fi jami'i taqadir aw ba'dha. Omwana ow'omukyala gwe bamulese naye munda iba wafiirire, asika aziyiza abantu okusika mu kugeraageranya konakona oba mukumu mu kugeraageranya okumuko. Aziyiza abantu bonabona mu kugeraageranya konakona, oba okuba nga ebiseera ebindi aziyiza ebindi yaba nga taziyiza. Obudulizi mu nsonga eyo dalilu irithil haml, obudulizi mu kusikisa oyo gwe balese munda. Nabi sallallahu alayhi wasallam yayogera yakoba nti iza stahalla al-mawlud waratha. Singa nga omwana gwe bazaire aba alaze sayini yona yona emulaga nti mulamu aba asika. Omwana istihlal sarahun, mwana kubanga kayana au bakau oba okulira au atas oba okwasimula oba okudugumira eino bwakola ekimu ku ebyo nga bamaze okumuzaala batutegeire nti omwana oyo mulamu. Ekyo bwe kiba kibairewo omwana oyo aba asika. Shurutu irithil haml, mu bukwakulizo obwikirizisa omwana oyo gwe balese munda okuba nga asika. Buli obukwakulizo bwa mirundi ebiri bwe butuukirira omwana oyo gwe balese munda aba asika ku maali ya baba we. Nga akakwakulizo akasooka tahqiq wujudihi fi rahmi, okakasa nti omwana oyo baba we bwafiirire amuleseemu munabaana. Hina mauti mawruth walau nutfa, oyo gwali kusikira nga afiirire nga amuleseemu munda, waire nga afiirire endeebaire yakagwa mu bugwe nga gakaali maadi. Akakwakulizaako okubiri ayulada hayatun mustakira, n'omwana okuba nga azaalibwa nga mulamu. Buli obukwakulizo bubiri, akasooka tukobye nti omwana oyo bw'aba nga baba waafiire amuleseemu munda, kaabe nga aleseemu omwana wa lunaku lulala oba nga amazeemu ebbanga. Kakwakulizaako okubiri n'okuba nga azaalibwa nga mulamu irala, obulamu obutuufu. Yatahakkaku sharutul awwal, akalombolombo akasooka nti omwana ono baba tekwakuba nga yafiire nga yamulese munda katuukirizibwa n'obukwakulizo bubiri. Akakwakulizo akasooka ayulada hayata mustakila likillatu minasana min 6 ashhuri likillatu min 6 ashhuri min hini mauti almawruth,
kakwakuliza akasooka nokuba nti omwana n'azaalibwa maama we wamuzaalire eibanga itono ery'okuzaala omukyala lyamala nenda emyezi 6 okuva baaba we waafiirire. Sharutu than akakwakulizaako okubiri ayulada li akthar muddatu hamli n'omwana oyo okuzaalibwa ku ibanga erisenga kuba inene okuva baaba we waafiirire. fa akallu min hiini mauti almawruth bisharut an la yata'a ummahu wala takunu farshan liman yata'a min hayth mauti almawruth ila wad'i alhamli. Obukwakuliza obumbi butuukirizibwa okakwakuliza akakoba nti bisharut alla tuwatta'a ummahu, nga maama we oyo gwe baaleka ng'alinda kasita azaala mwana baamuzaalire ku myezi 6 okuva iba waafiirire oba ku ibanga erisembayo okuba einene, singa nga maama woyo tabanga kuna muntu yenayina. Wala takunu farasha liman yata, ate n'okubanga tafumbirwa talina musaada olw'okubanga waba n'obuliri nga alinaku omusaada walubeerera, era ekyo kyona kireetera omwana ono gwe baaleka munda okubanga tasika olw'okubulawo obukakafu obulaga nti baaba we ayafa n'amuzaala. Lwaki? Nti omukazi asobola okufuna endasa yona yona singa aba yegeese n'omusaada. Omusaada yafa, enda tiyeeraze, yafa omukyalo ono yaba n'abasaada abandi, olw'okuba kwe n'abasaada abandi kimuleetera omwana okuba nga kiwa mugenzi. Min hiini mauti almawruth, okuva mu kiseera ekyo omusaada ayaleka enda eyo gaafiirire, ila wad'i alhamli, okutuusa omukyalo oyo lwazaala omwana. Musaada afiire aleese omukyala enda ya lunaku lulala, gaabitawo eibanga itono eryo lyendogeireko, omukyala yazaala omwana gagati awo nga tafunye ku musaada wundi, omwana tumubala nti mwana wa mugenzi. Bw'aba amaze eibanga einene, era eibanga eryo einene lyawaaku myaka ng'ebiri omukyala ali kulinda, eibanga lyawaaku, era nga mu ibanga eryo tabaireku na musaada yenayina, batukakasa nti omwana oyo mwana wa mugenzi era aba asika. Yatahakaku sharutu thani, akalombolombo ak'okubiri kakakasibwa biwujudi ma yadulu ala alhayat, omwana ono ng'azaalibwa alufuluma munda ye kasita alagako ekiraga nti mulamu, nga kasarahu walboka wal atash warida, omwana oyo okuba nga akayaine oba alize oba ayasimwire oba ayonse, obonabona bubonera obulaga nti omwana mulamu. Wal harakatun kathira, oba omwana oyo okuba nga yeneniiza ino, okukyusakyusa emikono oba okusambasamba obugulu, ebyo byonna biraga nti omwana oyo muki mulamu. Watanafusul kathir, okuyisa okwokulalakulala, okuyisa ino, kwanti n'ebintu ebifaanana kasita mwana abiraga nga yakazaalibwa, olwo omwana oyo aba atulaze nti omwana bazaire mulamu. Singa abatalaze sayini yona 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 eraga nti mulamu, olwedde omwana oyo aba mufu. Bw'aba mufu kiba kitegeeza nti tajja kusika afulime munda ya maama we nga mufu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukobera hadisi nti iza stahala almawludu waratha, omwana oyazaalibwa bwe yenenya asika ku maali yalataawe. Wal istihlal as-sirahun aw sawt mutlaka wa ghairi istihlal bimaanahu, akoba nti istihlal okufulumya eddoboozi, okwenenya, oba ekyo kyona kyona omuntu kyaba omwana omuto kyaba akoze nga kiraga nti mulamu. Kismatu tarikatu kabla wad'u alhamli,
okugaba emaali ey'omufu nga omwana bakaali kumuzaala. idha radhi yaqulu alwaratha bitajili alqismatu ila wad'i alhamli fafi hadhihi alhala la tuqsam. Singa abantu abasika nga basika walala neyenda, katukobe nti baba afiire yaleka mukyala we ng'alinda, abaana bano abazaalibwa omusaadha oyo ni maama waibwe ono basalawo bwe baba basazeewo nti tutagabana maali yalata waife nga mukaire waife akaali kuzaala, ebakiikirizaganyako emaali tegabibwa etterekebwa, olw'okubanga tubasuubira nti gwe bajja okuzaala ayinza okuba omwana omulenzi oba ayinza okuba omwana omuwala. Kati omugabo guba gukyuka. Kati mu mbeera eyo tulinda abantu bamala omwana oyo bamala okumuzaala n'emali twagabira abantu yeena ng'aliku okuba ng'afuna omugabo gwe. idha talaba alwaratha au ba'dhuhum kismatu tarika qabla wad'i alhamli, singanga abasika baba basabye nti ife batugabire batuweeku emigabo gyaife, oba abamu kwabo endeno beesika nayo baba basabye nti ife batugabire kwekyaife nga endeno ekaali kuzaalibwa. fafi hadhihi alhala, mu mbeera eyo yukafu lilhamli al-akthar min nasibi adh-dhakaraini au unthayaini. Mu mbeera eyo tutereka omugabo ogwa abalenzi babiri oba abawala babiri. Tugeraageranya mu kugaba emaali eyo twatereka omugabo ogw'abalenzi babiri oba abawala babiri. Bakitegeeza nti okutereka omugabo gw'abalenzi ababiri oba abawala ababiri, omwana yeena aba aidye aba afuna hakki ye. Ni mu kugeraageranya okwo ba ulama almawarith bateekateeka nti lilhamli sitatu takadiri, okugeraageranya ku mwana ono gwe bajja okuzaala ba ulama bataawo okugeraageranya kwa mirundi 6. Ende eyo tugaba engaba da mirundi 6, twaterekaku emigabo oba tutereka gw'abalenzi babiri oba abawala babiri. Nga engeraageranya eno ey'abawala ababiri oba abalenzi ababiri egwa mu kugeraageranya kuno okw'emirundi 6, ng'okugeraageranya kuno ni kuno. Okugeraageranya okusooka tuba tusuubira nti omukyalo ono ajja kuzaala omwana nga mufu, ayulada mayitan. Tugeraageranya nti gwe bajja okuzaala ajja kuba mwana ng'afiire. N'okuzaala omufu kiba kitegeeza nti omufu ono tasika, omwana afulime ng'akola ki? Nga mufu, aba tajja kusika. Olwo ne abali abalamu baasika nabo betuba tugabira bonka. Twageraageranya nti ayulada dhakaran, bajja kuzaala mwana mulenzi. Bw'aba bajja kuzaala mwana mulenzi twakolawo omugabo nga tugabira baalina, twagabira n'oyo omwana omulenzi omugabo gwe twagutereka paka bwalizaalibwa oba alizaalibwa mulala. Era twageragena omulundi ogwokusatu nti bajja kuzaala mwana muwala, twagabira abantu abaliwo noono omwana omuwala twamuwa omugabo gwe nga tulinda nti obola bajja kuzaala muwala agutwale. N'okugeragena nti bajja kuzaala balenzi babiri, era tukole ekibalo nga abantu abaliwo abasika n'oyo n'ende eyo enda twagiterekera abaana babiri nga balenzi, omugabo ogumala abantu ababiri nga balenzi, nga tusuubira nti bajja kuzaala abaana babiri nga balenzi. Twayizaako okugeraageranya abaana babiri nga bawala, era tugaba abaliwo abalamu twagabira n'enenda nga tusuubira nti bajja kuzaala abaana babiri nga bawala, omugabo twatereka ogw'abaana babiri nga bawala, oba nga ajja kuzaala muwala na mulenzi. Bw'omala okugeraageranya ebyo byonna tubikola nga tuli mu kugeraageranya nti basobola kuzaala ati basobola kuzaala ati basobola kuzaala ati basobola kuzaala ati. Bigaano twageraageranya nti
bajja kuzaala muwala bawala babiri, twatereka omugabo gw'abawala babiri, abasigaire twakola ki? Twabawa ekyaibwe. Kityo Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bya Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuba nga atwinonola ebyo birimu tusuubira nti omuntu asobola okufa yaleka omuntu nga alinda. Ahwalu alwarith ma alhamlu, embeera edda abantu abasika nga be basika nabo muli mwenda. Lilwarith ma alhamlu, abasika nga bali kunenda nga yonenda eyeteekwa kusika nabo mulimu thalatha halat, engeri da mirundi esatu. Engeri ed'emirundi esatu edo alla yakhtalifu nasibahu fi jamii takadiri, no endeno okuba nga omugabo gwayo tigukyuka mu kugeraageranya kona. Ono we tuba tugaba yuta nasibahu kamira, omugabo gugona guno tugumuwa mu bwiduvu olw'okubanga gwe bajja okuzaala omugabo gwe tigukyuka lubeerera. Anna alhamlu la yuathiru alayhi, endeno eba tekosa bano basikana babandi, kati abasikana abandi endeba tebakosa. Kale n'olwekyo yaba aterekebwa omugabo gwe, abasigaire batwala emaali yaibwe twabanga tutereka. Alhalatu thaniya ayuskatu fi ba'dhi takadiri, n'okubanga enda ebiseera ebindi mutakdiri n'edindi asika, edindi yabanga tasika, ng'agwa ebiseera ebindi yakola ki? Yasika. Wa hadha la yuta shay'a hatta yudha alhamlu, oyali mu mbeera etyo ng'agandi asika agandi yabanga tasika taweebwa irala mugabo okutuusa nga bamaze okuba nga bakola ki? Bamuzaala, twabona waagwa. Li ihtimali an yuradu man yaskatahu, olw'okuba nga tusuubira nti gwe bajja okuba nga bazaala abandi abaziyiza. Kati n'olwekyo tituba titumugabira emaali, tulinda bamala kuzaala n'emaali twakola ki? Twagaba, buli omu yafuna omugabo gwe. Ensonga eyokusatu n'okuba nga ayankusu fi ba'dhi takadiri wala yuskatu, n'okuba nga gwe bajja okuzaala emigabo awandi akendeezebwako ku mugabo, yava ku mugabo omunene yajja ku mugabo omutono, awandi yaba nga takendeezebwako ku mugabo oyo yeena. Mu mbeera eyo hadha yuta akal, tumuwaako ekitono, ekindi twakitereka. Lihtimali ayuladu man yankusuhu, nga tusuubira nti gwe bajja okuzaala asobola okuba nga amukendeezaako ku mugabo, abakendeezaako abaliwo ku mugabo. N'olwekyo tuba tukola ki? Tumuwaako kitono, kitumuwa kyona. Kyetutereka, tutereka ki? Nga tuterekera ende eno gye balinda. Yukafu lil hamli aktharu min nasibi dhakaraini au unthayaini, kobe nti bwe tubanga abasika kuli kwenda ngenda yona esika, tutereka omugabo ogumala abalenzi babiri oba abawala babiri. Ku lw'ensonga ibiri, anna alhamla bi unthayaini aktharu ma yuhadhu hukmu algalibu, akuba nti bi ithnaini, enda okuba nti omukazi azaala babiri, abaana balongo nga babiri, nekisinga kuba kinene, nekisinga kuba kingi, era nekitwala okulamula okuwa mukazi alinda. Olw'okubanga nti abakyala abasinga bungi abazaala abalongo babazaala abaana abangi, tandikira ku baana babiri. Bw'onoonya omugendo gw'abakyala abazaala abaana abalongo ababiri, n'ogusinga kuba munene. N'olwekyo n'ogutwala okulamula kw'omukyala gwe balese ng'alina enda, kitugeraageranya ku baana basatu oba bana, olw'okubanga lubeerera abakazi batera kuzaala abaana babiri. N'olwekyo omugendo gw'ababiri n'ogutwala okulamula. Ensonga ey'okubiri, anna ma zaada an ithnaini nadiru wa nadiru la hukmu lahu. Ensonga ey'okubiri n'okuba nti omukyala
asobola okuzaala abaana abaswika babiri. Nekyo omuwendo oguswika ku babiri nadirun tigutera kubaawo, tibatera kuzaala mwana nga abaana baswika ku babiri. N'omuwendo ogwo ogutali gwa lubeerera ogutatera kuboneka la hukumu lahu, guzira kubanga gulamulirwa nti tugeraageranye nti balina kuzaala basatu, balina kuzaala bana. Okoma kugeraageranya abaana babiri, Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akireese nti basatu, aza masala ukhra, nsonga ya ndawulo gye tutataaku titugitaaku kugeraageranya. Eyo n'ensonga nyinza okuba nga paako ekyokuboneraku oba okutangaaza nti mu bantu abasika enda yoona esika. Enda esika okusinziira ku bigambo ebyo byenjire nga ninonola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Hukum Abdul Nur Muhammad Basaliro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.